batu par nasibati bapith ke nasibati alung kayil Kristo. Pa buram bado butan abota kakam baka tiplolan na a. Momi Yesu mayuji ki awo naburan ahonganing. Isai apis ki nega nelong aonga ame nyint alung kawo nakaing. Kabuk na pot nyint ko wahang. Nasibati na pihi na pinul adoko Maria awong ame nyint ka awo nakaing asabuk Yesu. Jebu pesa ninti libro winasibati kabuka ki Yesu kayuji ki ulawong Kristo inasibati ajang adu kaje abuk nan. Banyamba win ti Yesu benora na mihina minasibati atunti nyana jan. Ajeba banyang abota mir baka butan. Ahong baka tuko dupsi pinul pimenra. Yesu awul ka tutul abota haji ka kob ki banyambsi baong ka koba. Anata te piket ayuji ki pihina pinul papel pihina pipiket. Yesu aja ahina mpulu bida winul na piyangkwa. Muomi Yesu mobusi jebe batu par nasibati bapithunti Kristo. Namanjonan Yesu awo tup winasibati. Ti Yesu nasibati ayuj banya bikiu sak jebi awong. Kristo ajugon oltu leaful ajam bos nabati ngaba mang tupngina ngangkba. Ti ujuni nasibati ado nyint na nyat pabawo na a timnilan. Kaba soa ba hata apok pesing uko ya jakombaka. Uko ndramant utu kaba gar na nasibati. Ti ulibra winasibati opi saja banyambsi bado butan abotaja. Butan da janda tijipiket. Bandom butan bahil po na nasibati. Jebi nasibati awolong kanel po kiatara abu kabrang hang kak didi nasibati ayilung Yesu pa kiatar pentale piadang. Pabahatung Yesu ajugun bahil bawa na nasibati. Simon per nanjanya naja Yesu awo ibatu par nasibati besi bapesong aja. Nasibati apa nambuta bi agahatul. Kiri bakantasung Yesu babur ka kop. Aja na batasarul banyambsi balung ka tupti ka timikinan ting sak bsi. Kenasibati amir butambi banyang bangutum pejuban nateles mo me baka aka kedua. Yesu aka katupa je alung ka yeluas winasibati wo tibatasarul. Kadi manambaka manjonan kabot kaul baka mehina mentasni nasibati. Winyat na do butan awutum pejuban ajuna petasi Yesu kasa jana. Butambi no bapane iburi tiki hiatan. Yesu Kristo atupa je wale banya bangal nasibati na manjonan. Ukomundu yuji ki nasibati apanam butambi baka. Yesu Kristo adu banyang pabatasa. Wina do butan iba paune Yesu ahatulung abotanyehana. Aburana Yesu ajana ntadi iwananji dubati. Pandina nung aja badok atas Yesu bahilang katini na nasibati nang tup nganamo nang tup ngakembingi. Nasibati papa iwana sol. De bebu tiki ngal jiminya jangala bukul. De jotani tiki mendoko ijakong abota jubano. De bebu jibi yelun Yesu pa kiat tiki ruz panji abota nata tipa. De bebu wi ahajung pabuta bi inji ndolong. Dengali Yesu awo nabura nan abota wo ajugun. De bebu tiki pana nambutan abota hab sambegah. Bebini kawo newi tiamento tupasi pino. De nyehano iwuln warwino wotenji. Obot tudo kayujen begah bino. De nyehan atenen mehinan. Mendol ni iko ikniling. De nyehan banyam badok adamano tingisa kabsi wohang. Yesu aja te ukoi batasarul. Nkanel nginan aja ngasing kepedimpinan. Demenga kang abot aja ngatasan. Batasa Yesu
baje ba yitir ka bot ka tini na nangnor ka jukwe ko ya tupong ti libro ina sibati ka bot ka do napnama Yesu aja tapna do hasu ina sibati ngontre baka katang baka ka bot ka yuj baka begah bama banting has uko Yesu jakung wala ka paimati nasibati awulu mehinan bisi dubati nambos na meno kowe do na anang nur bisi teo bo sak